Nova godina za jarčeve počinje mirno, ali već od februara tempo života ubrzava i ti ulaziš u najproduktivniji ciklus u posljednjih nekoliko godina. Ovo je godina u kojoj tvoje strpljenje, disciplina i dosljednost počinju da daju konkretne opipljive rezultate. Karijera je glavni fokus. Mnogi jarčevi menjaju poziciju, dobijaju veću odgovornost ili pokreću sopstvene projekte. Sve što si godinama gradio sada dobija novu formu. U drugoj polovini godine ulaziš u fazu stabilizacije. Manje drame, više jasnoće i kontrole nad sopstvenim putem. Financijski, 2026. je godina rasta. Dolaze novi izvori prihoda, a jarčevi koji rade sa strancima, korporacijama ili dugoročnim ugovorima imaju najbolju godinu do sada. Novac ne pada s neba, ali ulazi brže nego ranije. U ljubavi, mir, zrelost i stabilnost. Ako si u odnosu, 2026. donosi ozbiljne zajedničke odluke. Zajednički dom, ulaganja, planiranje budućnosti. Ako si slobodan, privlačiš osobe koje znaju šta žele i poštuju tvoj ritam života. Zdravlje, jačanje, dug oporavak i izgradnja izdržljivosti. Ovo je godina u kojoj uspostavljaš novu rutinu i vraćaš kontrolu nad telom i energijom. Zaključak, 2026. ti donosi napredak koji si dugo čekao. Nije slučajan, već zaslužen, a ti si potpuno spreman da ga preuzmeš.